Shubor nakaslem jong unong san hima. Kumpulong ngi nang leng juga super YouTube. Lada kip ngi penikan mau nado ba NCMT lang ba kanika Commission Miklia Human Rights Commission. Kadin lang ba kading yang menjur lang ba kayin ngi sayukun. Haji sya ngi dawada kawai insya. Ban pocket ngi kanika kalun. Relang ba kading menjur lang kayin ngi lan. Yang menjur bat bala kri daw justice di baik. Di mentahi kumpulong ngini ap yang lang bat ka ngini yar kat berarti kumang ila ado kasin mereka bagi yar kat berarti tementar ngini yar kat berarti hendre nasuka ban ulpa tirai ki bakam ngin sa siam andang ila syong ha ka biding ka jong bat lesi pisai ke ka ba ngin sa le persya yang de ka sarkar ka ba kudup lesi kinong priya preu bat penstom yaki ko ba play imo yakino hikai ki badawai ko hak penstom na pa syong surang yaki midemi bat kum terter tengi kumbang ngi on ladu peningkong ba ngi penram yaki ka sarkar MDA tingi nom ban len pe kumanda sgir mo u konrat uang ba ngi sakol explanation hana havede berkedika jiksha peniam call explanation itu kulit habalan dep bagi tik kulit peniam boleh man call explanation mi yaki haji sal ada ban susim kam ada lagi herem ta haban call explanation mi yaki kani kalong kalong thamula ni kamkai denak leng jongi idawa kani ke fast track court ke depan ya ke depan sim kam no bar ha keju ke por kani ngi suba bakadon ke air ke ka conspiracy lani ke jing sela wat ha pedeng jogi di cabinet rang ni teki minister namar ngi dan kemau ha tu ke por when ki minister ubala step down herai let's say within an hour let's say labro ulash kium yang hatu kan kani kadon ke air ke ba nak leng jongi hi kum ka sur brinyo trap ngimla berpedang dalile ru em but kajing ya let's say menemo ngasku ban send ka message kerpang sya kini ki bullet ke bari paro persnam jongi ngi hang ngim shomla opos la ngim persya ip baro ki bullet namar dal ki bullet ki ba dari ki basne ngi persya mentai ki bullet ni breu ye ki kitang suloi jong kinong bat an tel lada ngi phai pat cek tu jingjang lada ngi kerjang din ngi nong la ban len bau ba chire sude ubre badan tak teng kamet ke papang bestom let easy let's say ban kemu naka kamera songkai ne kamera thia kemu lada phisuba lani u phi bu udon i kam sri hang neng tai ngi nom sange ngi ne le kata kedai ka thang pedeng let's say jong ka surjung bring you santrik jong prai beladap ngila lek po ka ketop sekretariat bat ngilayo bandrong balik kedok banduk siam la kularingi het kuski ba yakni ke kai phat lani ketika inquiry report jong ka tisha khat jubor ke jingem jong ba cheres fi thank you on quite or play and sali ha ka first day of session ka bomot ha keski ndai trek jong isat nomor arjat wa te nginom la kham dap haiden ya kajing kreng jong new deputy siam hakawai kalempung ya election ka jong u lani kajing ya kren sani masima pemulai uang ba kipat ba ngi penbej man la ka sansdam ngi penbej ki bej yangi bat ngi wan biang ka buat te kani ngi sim ba yo le se ha ka santrik jong uniu nai beladam kajing kren ka jong u yangi yo de bas penbej di terdau ngewan nak liang jong kesul berinyu trap banwan hang ni harikat kini keplakat bangin remain ya berkhot kita ki legislator khamtam na pok berinyu trap jongi ba kide ben kina banli pok floor jong house agri first session ke suk ben ban OEP sumla ban penbej namar ngiru ngi de beri kopi kumbang lambi daduk ka dewan hadok mentah nginang yai pat triang ye kata ka hong lani kata ka jing angdur ka jongi justice for late cheres thank you demta ski le sing laban ong ba ka de jing job ya ka bang layo ban yo sngo ba ya kata ka inquiry report la plat lani la le ha po ka first day jong ni ka session atom session nanta te hak bri bat ka report nagliang jongi kum ka sol jong bri new trap ngi keren chai bangin nom la ban tiang le le ngatrai ngilayo ngidak syok mentangi pas study lo kidon sibun hak ni report ya ka bau deputy siam hak terus ngi bagi kedop ngi santri
jong mereka suang ba even a comma will not miss one. Kehenrai habang ipe jadi pages nilai ba ya kan di report kiladon kibenta ya kabala wengno ya kakerteng jong kita kibril lesen ado investigation officer kulit ulah keren syai ba ulah pendenkam namar ba excessive use of force de hak jo kapor nagliang jongi ngim persya ya tak jingkol explanation biang habade bade cases bat ka ba nagliang jongi ngidawa ba ka first track court kedai ban klik no lane bade bercimti no habade bade case shu ngak ban ong yepi habade bade ni ke jingjia mo ngila dawa lesi lakhap slam ki paralot MLA ki badan hang ni nginam la ban len nado bangi pha soi ya tu kasih issue campaign ni jongi kiladon ki ba ong bang ngin sore sekini issue tinggal kwa ban ong ban keren syai bakum ga jaj ban riu ngilangnya laning ngilat hak ban yo slow ya ka jingle don board dong thombor jong ki briu jong ga ai ngi I balada le ubriu u lesi ukun hun seng balang sho lane takti ya unong wei nong ar ubale ini kikam kiba hakim lang salang te kilek no kikam mardor ki pengat ki section but lakem laset ladam dei lai benai nru benai te kisnam lakem iki henry mentang lalap peleng ba katum kedika inquiry lalap ba udon uta unong peniap yau bala white ing no hang ni ka report tinggi ong ba habo phira kem ya kita ki nong ilam seng balang phila kem ubre ubad ki ban syok bandat ya ki barjelal ni tang ban syubat barjelar wa syakem ki ilam seng balang dekat notam le ya kini kinong peniam tinggi na le jongi ngi don kata kecik artetin ya kini ke MDE government ngi suthu balada kale kum ni hakwi keski ngatrai ba kanom salia ban simro ya kajing em kajongi kum ki leaders hapo ka sobri new trap lani ki par ki leader jogi NGO ke kawala kala dika pre-plan jong ni ka sarkar MBA ting so ban ong ba nagliang jong sobri new trap ngi so ban send message ro wat ya kini ki parlok ki barang don chabar lani ki ban sawan ni haban pej bah ya kajing long jong government ngi nom la ban tip menta khot sang taka pistol hare halendat yo jak maja yo ba ceres keno yo breu ubadan tak kidis program ubadan pang mati kijan keno bon ulik ubam kin mundur kat ke age ko jong I te khamtam lele kat no kidiki young age lese ki bilang wan te lese une lese ude udak jing mensau lada ngimla ba ban legi persane surkar ni haban long alert haban long husiar yang ni ko surkar nomor ngi sutho ba yaki ka mensim ejri jongnu somla jongnu nolong kebe kini ko sarkar hi kaile ban tham tinang le jongi ni penrem bat ngi kwa ba kita ki wei pat ki para nong mi khmat lani legislator ma lada PUE ya ka kai phat la please mane kalong kum to soba raise kini ki issue haki wei pat ki session lani haki wei pat ki ski ki ban salon ko ba EP ki parlong MLA ki badang snow bakidina ka juk dok snam bat ngi lani bidang snow persya ya kajik syak dekat jubor dan kajik syak thombor jong kui bat kipar dok senam ken mau mom piru pidir la kaju kan dok senam jong ni de ken mau la da kismu kiai kan ni sim issue la ni ra no hakini yiwe bat kiski ki pasal long ban debate ya kan ka jingjia ka wala jia hapo ka bring you trap jongi hang te po strong mulai de nak leng jongi ngim don ai tinggi saidan ya ka we par meeting ya ka ba hadin jong kaji kedok bat ki bahyang sam ngi sa syong ya ka isi meeting ngi jongi bat hang tang ngi sa puna yaki program yaki persya ya kini ka MDE government ni ka Modern Democratic Alliance thombor ya ka jing em jong ulit Chesterfield step aki witness kim dan pai kumine keladan blank ne ki bobon di pages la pendam bat kalayat la bat kami ha pai kumine the commission also someone dash I of PSKS dash loan pai kumine ro ki bobon lames lo tang ne jadi terdau nak yang jongi ngikran chai ba nginom la penteng yang ni ka kai tuan de kabenda ka baar ngisngu thamula ma ngilayo ro ni baki
parlok social media mana lah sem changi ki tho spang kani ka jingjia bo pniap mo bong new breu kani ka jingjia ka bomut ilet ba cheris fil thank you namar ba lapendan kam da kabor ling ba ka jingle lemo ka excessive use of powers due to thoughtless and excessive use of power na ba lakum peniap yau ba cheris fil thank you ling ba kata tactical team ka badikong pe hang tu ngi isu ba anak liang jong ka government ling ba konrat mo ka ong ba sakol explanation yo kau kulit ini ya kita ka kenhon jong ka tactical team wan tinah liang jong ngi penpau ba ngim sungui hap hak ji sha ba pilalam kani la yo sngo ba utang master A master B udan tiban peniap lade ban sim kam no yo kani kalong ka jingdawa ka jong ngi te haipat ni kadang don ke jimbure ba hakani ke report la pendam lut ya kita ki kerteng jong ki pulit la pendam lut ya kita ki kerteng jong ki witness hadien balar xerox tinging sukwa ban bu jingkeli kan haba ubai pai ujarman jong kani ke commission ula aya kani ke report lesi kitu ki kerteng ki ladon hakani ke report ni mat mo jong kini ki witness jong kini ki pulit ki bodon kti ne lani kinu kita ki he sarkar ki obstar ki baai order banle ya ketuka kam te haba kani report pat kala poi pat hang ni po session menta kasngi ngila yosngo ba ki press kila yo mo jingsha ngi de ban yo sngo so ka pri jong trap ken kasul jong pataken dengan semua penong kani de ke install ba kila pendam lot ya ki kerteng jong ki pulet ki kerteng jong ki witness hadin balas drops bat ngi sngo kani ka report ka don kumpa arpu prapiet si ai bat kani report kamlong ka basai kamlong ka basai bat kapan kesan ru mo kat kumba lakran naki press niki media lapan kesan ru ba kisiat lamar ba ulatur hi hakatu kamit mo kendiat bang yo semua mene naki nongkran ba ki ong ba ya kan ni report la siat lapan kesan ba kipulet kisiat lamar ba uba sieh na ba ulatur hi hakatu kamit ba ki ong ba kimtep ba udai mu adien ba dalam pelepat ya kalat kin salap ba dei uba siris ubala kelon yam mo dengan sobo dong ni kapor ba mensua baro pila ya snow mo ya ka witness na kaliang kaging kasem ka witness na kaliang kipun kiti bat menta kani report mundon te kata ka witness mundon la pendo la pendam no dengi na kaliang kajungi ngi kwa ken mo bang kwa ba kata ka inquiry ikwa ka honesty inquiry mo kani ka report kalong unsatisfactory not factual mo ndrai la tampo pat ya kani report tengok solo bonong kani report kamunta lesi ka jingle jong kani ka government lesi ki briu ki jungi ki patba ki jungi ki lasdang penting pi ki lasdang penting lasdang ban do confidence ya kani ka sokar MDA katu sistem kanti mo kala dile ni na kaliang ka briu nyong trap pastur jong patba ni lasung tenat ba ka government ling ba deputy chief minister ula ong ba haka menta kasgi haka khandai trik pan palat patba ya kani kai pot ngai kani ka sulong waste of time pi nasuang kalong waste of time ini nomor play ba kalalong kompong kalong kumban ba kani sarkar kala set kala ya kari ba kat beri bujungi ka set kala ya ka surjong patba bata kani ka por ngai i ba lingba ki media mane habang idang song idang protes ni idang api report ngai ba ha kani ka session ka ba long meneru ngam i pi bikin ya kran ya ki ai mo idang mod bakin sim kongsan ba ya kani ka mat ka ba mentah ya kani ka report mo baru kata ka kat beri bujungi ka apni buat lagi 8 slam si snam ru ndrai ka jat beri kujungi kadang aben apni bet bangin yo ikan report ndrai ki klem kran ya yang tai bat kilasu don bet tang kata ka condolence meeting mo iba kani ka session ka pamta kasni ka su long kum ka condolence meeting ya kani ka session